Cela ke udwendwe luphume. Hayi saba kwaMpisi. Sithunyiwe amakhehla njengoba umsebenzi asewuqalile. Sesifikile ke kwamemela sizolanda udwendwe ngokuthunywa amakhehla kithi kaMpisi. Sinesifiso ke sokuthi umsebenzi ube kahle nendlela yethu ibe enhle. Sizicelela ke kuNkulunkulu wethu omuhle uNyazi lwezulu ukuthi ahambe nathi endleleni. Konke kube kuhle umsebenzi beyimpumelelo wengane. Siyabonga. Mhlekazi sifikile koGambo omemela singuMpisi Mzizi. Apho unyana wethu wathi wafumana khona into ngale kuthiwa igawulwa ezizweni. Sifikile ke namhlanje sithi hayi maske sizoyenza siyiqinisekise ukuba iyabhasa lento sasiyiqalile. Ayikapheli kodwa ke noko kuyabonakala indlela seyicacile ngaphambili. Sicela nje okuhle nokumhlophe. Inkosi. Ndinibulisile boGambo omemela. SinguMpisi Mzizi sifikile njengoba ke ilanga la namhlanje laliceliwe. Selide lafika ke sizophuthuma umakoti. Sithunywe ngabadala ba sizothatha umakoti. Cela ke udwendwe luphume.